nakaliang ka jongi ngila up kamane bani kendu ya ICM ke HTC Henry kibun ba kibawan apply trading license ke upline ke si dang bun kam te nakaliang ka jongi ngila shuai biang ka wai ke si ke kani ka de haju ulur ka mat ka tu ini ru kani ka jinwan ka jongi ka de halo hading ka jik pensyai nakaliang ka district council hakaba nakaliang district council kala pentip lembah kila patai kubor hakaba kala ong ba kan om don re ka jik penkala ya ke ID rule 128 Henry Kandon ka jing penkala ya ke ID rule barok kawai. Namun baka district council kan tahu ya komiti ban penkala ya ke ID rule barok kawai. Om ban pejbina ya kan ka ID rule ko basis pa aku pra. Ke nakaliang ka jongi ngisong tu saya kedar. Ba ke ID rule Constitution of District Council Rule 1951. Kadon arspa arhusan slah. Kiran sispa anriu punyau tuli di paragraf, but klem dekhen yaki sub paragraf. Kibadan haneka idiru. But nakali nga jongi ngila ko lembaga ni silti, balesi ladangi ong bangin penkala ya ka idiru baro kawai kandai ka proses kan ban simpor ba. But let's say kan penjenjar pada bangin yo ban wanra ya ka immediate amendment ha ka badibat keneka idiru basis pa aru pra. Hoy nakali nga jongi ngimlen ba kidan pun kini ki jungduna ki dirul but let's see kita kiwai ki jungduna ki bangi haban penbai kadang la panam hendain hakling nakali ngajongi kabat don kam kirki menta bangin penkala kumbangila dawan do arja khatsau kadai ban penkala no mardot choi ki ya ka idirul ko basis pa arhu kra kabadai ka subject ne ka benta ka batai sat phang tau buriu ba don ni ka hok pathabut but ka ban mi khunru ya collection MDC nakaliang jong ka district council hakini ki kinet sni kila pentip ru ba hau arjar khat phara hakaba iba PNC ilang kong CM jong ka district council ila wanra ya kata ban amen ya ka idirul borok kawai bat kat kum ka jing batai jong ka ki isi ha utu snam lada pa ya kini ki propose amendment sya ka state government bat ka state government ka pen pai no sya ka district council dak pan lari bo dak cingkili ya ki sibun teli kimat nata kadau kan ka kam ka sakut no ka ja no di nakaliang ngajongi ngisau tu but ngatara kan ki isi ru ka so tu bangi don lightly ki district council apa ka state ka jongi Garo Hills Jante Hills Khas Hills kini lightly ki district council ki don laki jongki idi rule but ki hapan penkala ya ki idi rule ka jongi hala ijong i jing ya song dorbar hak council ko jongki nakata daw ba pinong ba nginyak lelang borok lightly ki district council kalong legally incorrect but kamnong logical hangno hangnoru kum long ri menta ka Garo Hills Autonomous District Council kala da pass ka amendment idi rule ba klayo ru ya ka asen jong governor nakata daw nakaliang ka jongi ni wa ban pensyai ban kerpat ya ka district council ba nginum day ban penslam shu ikni ka po lara kan ik isi gadi ba perkhat cengai kan dia jadi men song tu ba ngin penbiang shwa ya kan ik idi rule ka basis pa aku pra basis pa aku pra kadi ka jingkang jo district council kiwi ki bentak ki badan pok idi rule kidi ki internal subject kata ka ban tung ya ka PAC kidi ki internal subject ki badai siapa ka kamera siapa ka yin hela ka jingkang kadang lingkerang te kandan jingmut ba pin bahai tak bosya po te kan ikadi ka ban lesing ikwa baga dis council kan sungtu ba khamtan ma na kami jong CM kan ikam diga sir benungkong la persang ban pin sungtu bai kan ni bat nakaliang ka jongi ni lawan ra hi ya kan ni gadi ka benta jo ke idirul kom bakalok kan ni idirul hang ni la tho aka para 120 sub para 1 sub para bi ini ibenta kibang ya tho ban delete no but ban bujri no da ini ibenta pada but haka benta ko sis para sub para 3 pada ngila tho ong le ban delete kini artli ki amendment badan kamba but ki basuk nakaliang ka jongi sai benta pada ya i ban nakaliang jong ka isi lembang ni jing pernah ni ni ki ong bangin bu kita ki expert ki constitutionally expert bangin yatai bagi ustad bangin pek kala ADM ang governor wala amenti ka Garo Hills which means it is constitutionally correct nomor governor would be custodian of the constitution of India
Haba ulah asan ni jong Garu Hills. Kamu it is constitutionally correct. Kini kijuk isi hibang hoat ke district council tang naman tajo riulo. Hakajuk orang kamu tak berak yang ni hab ya pej bahap ada ngilaan ban ong ban hanglat udah kar mencabut. Tapi kalau tu liang kalau kamu keren. Teka ba warra ka solusi pada kanya yang buat. Tak raw nak liang ko ni ngilakan saya kedar bat ya ka idi ru ba bentak ba para. Ya kan ni rulai keren kiba buun bang kira kan ingin cukran ni kan bentak ba idi rul ba para para maka kai ki idi rul para ba para ke idi rul ko angum no siapa ko tahu beri ubadon hok ban ya kun ni election MDC bar kan ni ka idi rul ka para ba para ko angum no uba tang uberi uba la ban tebut ulah ban kun ni election MDC tikan nong rem ka jong yok khanglat ban tebut kila dap khang lupa yu ban khun ru om don kam su ba pin khata ya ka para I jongka idi rul kini gi bentagi belong simple ha in a very simple language kila to sai kerar ba nakaliang ka jongi ngi kerman ba kanum dan chu ka jing penslam but ya kani ga sitting pen pai ru si Jantia Hills so CM jongka Jantia Hills Autonomous District Council ni gawai kibala ban yo ya ka Scheduled Tribe Certificate hari India kidon news pa prapusan ki tribes kibala banyo ya ka Scheduled Tribe Certificate hang ni por India kat ke Constitutional Order of Scheduled Tribe 1950 keba pincuong ba don kam tang ka Scheduled Tribe la panikun kini news pas prapusan teli ki jaj benri ki badon hari India ki calon qualify la piong ba don kam tang yaki dan kampat ai Scheduled Tribe dia produce yaki Scheduled Tribe Certificate yaki candidate ki bahap po Meghalaya ngide ban klan bahap po Meghalaya ngidon lai phonyo teli kita ki beri ki bangila itu tum ki Scheduled Tribe teka ai bang ikwa kani ka amendment ka ba ni terwa na keleng jongi ba hakani ka idi rules pa apu pra de ban bujili ba thok sakari yakini ki kindin provided that a person not belonging to the Khasi community shall not be entitled to so vote in the election of the KHDC and the GHDC. Kapamun ubam day hi Khasi. Umla manesim bentah ke election hani KHDC but ajan tinggal. Kini let's see kin kampun scam. Malang iong batang tay Scheduled Tribe. Hoi kanira ngi sipor. Ngi kwa ba kani isi kan jo ikam cai pada. Kam jajai ba 6% ni penbahaya kan om dai tang 10% ni 40% tingi kemil inti mat ngina ba nakaliang ka jongi sibon tili sitting lai ngila prasang wan keduk bon sen ngina ai po de district council sipos ni bahkan pendap dengan akam lada kam long sukom ta le sikanum dan su ka ji kenduk ngirap sim no dikibai kilat tinti ban penbor ya district council ban pendap ikan ni ka kamram ka deiti ka badan kaptam na ka menta ka jing mentoy jong ki pateng ibanwan pada lada ka apos pos ni kanum dan kanun ka jing simkia kanum dan ka jing wanra ya ka immediate amendment lemba ka jing wanra ya ka special session about district council na ka liang ka jong ngimban si ni haban sim de ki pada kilat jing ki ban penting kana apa ka ni ka bentang ka